Pardon, Birta Life Penili Thanbang Pisami Suhenati Mupi, Birtang Tanpen Arjuponik Tha. Dalili Garo Basti along Huchodut. Kedamtang Wusik, Nipainar Kep Arni Polling Center, Lakha Parohini Ra Inkoira Hini along, Anarlo, Porpaikre Isira Achitim along, Aero Crossmark Stem, Kang Buchok Ajok, Ghonta Thomra Ebengan, Hurkichodut. Labangso alamki kipachuchi aphan pinang ana humoy chirai detlu aphi public leaders candidate atum lapen ADC SGBS GBS lapen wat angmong chipang samsi polling pen pangching pen pajitlu daldali pen Birta Life appearance ke Abraham Tisor report সকলোৱে আহ্বান বিজেপি দলৰ নেতৃত্ব হিচাপে লৈ পেলাই পাৰ্টি কেণ্ডিডেট লৈ পেলাই ৰাইজক যি আমাৰ সমস্যা ক্ৰিয়েট কৰি থৈ গৈছে তেওঁৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ হিচাপে আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু তেনেকৈ ব্যক্তি আমি এইবাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ইয়াত আহিছে আমি তেখেতক ডিছকুৱালিফাই কৰিব লাগে সেইখিনিহে ৰাইজৰ হিচাপে সকলোৱে আহ্বান Kilometer mas nukan for 12 years. Lepen ke dak voting ka continue kuri nangko. Lepen ka Bortoman staff ke replace kuri nangko. Lepen la immediate la kiri suspension kuri nangko start pangka. Nangli tay kita non vote bank vote bank continue tong kono ma. Nondak do bom do la dai dum nondak piloma pula so doduli non la dak roki rong puling lo. Non la bang ke tilu kuma alang dak bang lo tilu lo. Laso istam lo ingo de lo. Suspension api benang po la pelada istaba tum hanas tame suspension api nang po la pelada police banda problem men action enang po la penon box mang ke larle lang ke lar mang ke istame non bang continue bang padu po la pe returning officer dum non dak do dum lo la pena mena to la so teng si duty da kam chiklem ko polo lang tum nachi chak dum lo istame non nitli tum bang ke kadimana bang ke la BJP jitu non la tilu poma la so sofana bang ke immediate action enang ji la pena lang phan la bang ke tum bang ke in khan beg nang ji la pena ladak non kedobom ladam da in charge tum hans tame suspension pinangji posi ni bagam lo pani Ande ni ke puge. Acha Disqualify kuri nangko 12 years. ente nangli kopia party pen candidate bang iglo nangli men la pen nangli kur jahani nili men bang ke Elton Pator nili ke independent candidate lo lasi nili phan bang ke ladak pen stame nili tum da agent stame nili tum information apilo as information estonate mes nili tum da candidate nili tum da bang lo bang thom candidate nili tum da dolo stame lasto BJP ke na candidate bang ke chebang ga he dalo alang le pap do ko join lo la pen non ladak bang ke la bang so asil stam bang bodet la pen hukom de join si alang phana bang ke la bang so pen non BJP candidate bang ke than pong nang ko la pen ladak staff tum phana stame non ke dobong staff tum phana suspension tivek nang ko polling station Arjulong no kadi mai ta videt mat Arjulong kom so mi bon di kami doklibo betang Arjulong bode doklibo de APHLC a candidate pe namat ni tum pini wanglo ladak polling station along agent tum kang tang kring pe na joine BJP a candidate hongni nang lu choklo lapen hala belot istama bangke inghu pondet asonno mane BJP a candidate wangret tilotoma hasnu wangret apisi laso abelot istam bangke ingbocok pusi polling agent ki dodon tum ladak song doan lapen dak ke thekono tuan sitame nang pachini lo laso teng besini tum ladak banglo lapen ahok ta ahok lo istam hola belot istam bangke isi ke avedet lo lasi laso putha ka bangke kopia kinang sot si BJP a candidate tilotema hasnu alang libang ke ladak phongnia phong wang nang kok lo kopia thelo ladak tong vote nang ke jokma lapen kopia phan se ladak phongni ki wang lo lage munthi mi melam lo lapen labang ke phere me melo athi ladak wang det tensi hola belot istam kang bu pulutang te lake reging ke klem mate proxy ke klem je phan si wang lo busin itum ke kroi thip lo lapen akimang ta la lo busin je kroi thip lo la so teng pensi nilitum APHLC Donsuri constituency ahin pena bangke authorized officer ilitum Dhonsuri Farman authorized officer lapen returning officer panini tum ladak adim long amatsi polling station number 19 long masi ni tum lo tok tekang det lo je laso candidate thang akinang so dawi pen phongni ki wang lapen wang det api rat duhan kapasung ason lo je hala belot istamang pangbo tekang det abang ke lake ilitum Dhonsuri arat kroi tekte lapen ladak polling station long bang non mamat bangke ladak kido officer polling officer tumpen chenglok lapen security tumpen chenglok la kang buolong bangala tuma dai chen nangji lapen la tum maputhak inquiry dosi suspension sitame dam nangji lalo
lapen tu akenang sop na bang candidate bang ladak phongni ke bang ke ladak ke reging ke claim fan boy klar dak lo athia nili tu ma candidate sita me ilong long polling station long phongni ki dam pora ve lapen dam ta damun idaji sita me dak pang thek lor polling station number 19 long ke bang ke lage reging ke claim bochini lor si nili tum election commission of Assam election commission phana tokpo lapen DC phan lapen ladak returning officer authorized officer phanil tum lo pitikang lo je Dhonsuri a constituency pen BJP a candidate phan Tilotoma Hasnu phan ke disqualify vek nangji la si alam the bang ke lahan lo ili tum polling bang ke non bang ke dak vote ke jok at lo lapen ili tum kachi arda kalama elalo Tilotoma Hasnu jongsi la so garo basti PS pen haidet pulotang te labang ke re-election se tame do thunang kok podon suri athila daga polling station ke kedam tang se tame APHLC no number 1 don marli tu lasi ladak bang tum klar da lo pulotang ke lage clear lo laso stam kang hupon belot stam kang hupon ke lage isi proxy mate reging ke claim bang ke lage klar da khangjang po lasi non bang ke litum dak jasemet pen non ma bang ke rat tum se tame aduk do pik lo adap pen kang hong lasi non polling bang pajok po la pen non box ke lar le dat lang po dak arlo si dolang po laso box bang ke nil tu masong men sita me dolo la pen laso kapre asong dum sita me la gari phi bang ke hat dak strong room ke po nan bang ke hungdun bonang po lasi ili tum la a box bang ke safe lang no na mat ke nil ka chini teng la pen arlo ka chingki chethan ke lang teng men sita me lasi pulling agent to nil tu na chethan de kang pa me po lasi asong kapre tum sita me chethan de kang pa me nang po lan lo ka chuni ri vote nang li tu ma vote dak ke jok bang ke ili tum lukson se de phan agent tum non bang ke kam claim pon thip lan lo kasi nang jok pon thuna continue po na kasi ladak along kubi po si jok nang pulotang te non ladak returning officer am thang ma si tame nang chidudun klung po lapen alang li dokok pe na bangke jat si tame claimun ilo pusinil tum daning thelo lapen alang li si tame assurance ang chipilo laso assurance teng mezi dinil tum si tame vote bang pajok long po atheli tum lahai proxy kadok ke alam jongsi non alom so pipen klang thu pulotang te non kivang a returning officer mate authorized officer putak sa tameli tum lamhoy pipon thunang kokpo lahan lo nilutum APHLC song pa labang non elom so por ladak asap so homoisa dosila sila bang so alam thanang lipen than pekla thai kopia po sila son ka cheplang pen ko ana por sila son dak ka cheplang nang lipen than pekla thate লাডাখ ঠিক নিলিতা লা যিটো নেকি 2 ঘণ্টাৰ মুৰে মুৰে মই ইয়াত মানে পুলিঙৰ কাৰণে ৰিপৰ্টটো লবলৈ আহিছোঁ তেতিয়া মই ঠিক প্ৰায় এই 10 মিনিট মানৰ পিছত তাৰপিছত বোলে এই এটা ৰিপৰ্ট কৰিলে যে আমাৰ এৰো মাৰ্ক এটা বোলে ষ্টলেন হৈ গ'ল হেৰাই গ'ল বুলি কৈছে গতিকে এটা মিনিটাম তাৰপিছত অলপ আগতে কেণ্ডিডেট এজন আহিছিলে বিজেপি কেণ্ডিডেট বুলি মই ইমান নাজানো কিন্তু বিজেপি কেণ্ডিডেট আহিছিলে বুলি কৈছে কিন্তু এখেতে কৈছে বিজেপি কেণ্ডিডেট অহাৰ আগতে এৰো মাৰ্কটো হেৰাই গৈছে গতিকে হয়তো পাব্লিকে হয়তো ডাউট কৰিব পাৰে যে কেণ্ডিডেট অহাৰ কাৰণে এৰো মাৰ্কটো হেৰাইছে কিন্তু নহয় মই গোটেই ইনভেষ্টিগেট কৰিলোঁ গতিকে এৰো মাৰ্কটো ইয়াৰ আগতে হেৰাই গৈছে গতিকে কোনোবা হয়তো নজনা মানে হয়তো পকেটত ভৰাই লৈ যাব পাৰে আৰু কোনোবা বুঢ়া মানুহ বা কোনোবা নজনা মানে হয়তো এইটো হয়তো ভুলতে হয়তো লৈ যাব পাৰে গতিকে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ এতিয়া So sir, according to your comments, the arrow mark has been found missing before the entry of the BJP candidate. Yes, so yes, before yes, that, have you been investigating for that arrow mark before the entry of that BJP candidate? হয় 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 মানে আপুনি বিচাৰিছে নেকি যে এৰো মাৰ্কটো মিচিং হৈছে বুলি আপুনি এতিয়া কৈছে যে এৰো মাৰ্কটো মিচিং কৰাটো বোলে কেণ্ডিডেট অহাৰ পিছতে বোলেহে পাব্লিকটো কৈছে নহয় 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 আপুনিতো এতিয়া আকৌ কৈছে যে হেৰি এৰো মাৰ্ক মিচিং হেৰুৱাটো বোলে কেণ্ডিডেট অহা আগত তো আপুনি বিচাৰিছে নেকি কেণ্ডিডেট অহা আগৰ পৰা মানে এৰো মাৰ্কটো বিচাৰি আছে মই জাষ্ট আগতে সোমাইছিলোঁ সোমোৱাৰ পাছত তেতিয়া মানে এখেতে ৰিপৰ্ট কৰিছে আৰু তেতিয়া কেণ্ডিডেট সোমোৱা নাছিলে আচ্ছা কেণ্ডিডেট সোমোৱা নাছিলে কেণ্ডিডেট মোৰ পিছতে সোমাইছে কিন্তু এখেতে মোক ৰিপৰ্ট কৰি ইয়াতে কিন্তু কেণ্ডিডেট আহিছে অহাটো মোৰ পিছতে আহিছে তো অহাৰ পিছত এখেতে ৰিপৰ্ট কৰিছে বোলে এৰো মাৰ্ক এটা হেৰাই গৈছে তাৰপিছত কিন্তু কিমান আগত হেৰাইছে বুলি মই ক'লোঁ বোলে ধৰক প্ৰায় 11:20 মানতে হেৰাইছে তো ইয়াৰ আগত পাব্লিকে গম পাই গৈছে নেকি যে এৰো মাৰ্কটো মিচিং হৈছে বুলি নে হোৱা নাই খালি কেণ্ডিডেটে আকৌ সোমাই আহিছে যে কৈছে বোলে এৰো মাৰ্কটো বোলে হেৰাইছে নেকি
মই ইনভেষ্টিগেট কৰি দিম এইবুলি এটা কিবা এটা কৈছিলে নেকি কৈছিলে ন এতিয়া মই কিবা এটা লিখি আছিলোঁ তো মই ৰিপৰ্টাৰ লিখি আছিলোঁ এই পলিং সম্পৰ্কে গতিকে মই এইটো বিষয়ে ইমানেই জানো আৰু পাব্লিকে কৈছে যে পলটো বন্ধ কৰিব লাগে পলটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰে এইটো ডেম'ক্ৰেটিক অৰ্ডাৰ আমি এইটো ফ'ল' কৰিব লাগিব গতিকে আমি এতিয়া আকৌ পল টাইমটো আকৌ ল'ব লাগিব তাৰমানে আচ্ছা পাব্লিকৰ লগত আপোনালোকে ক'ব লাগিব চবেই ক'ব লাগিব যে এইটো বন্ধ কৰিব পৰা নাযায় যদি ইনকেছ যদি ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে হয় তেতিয়া সিহঁতে কিবা কমপ্লেইন এটা দিব লাগিব কমপ্লেইনটো নোপোৱালৈকে আমি বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত এই যে এইটো পলিং চেণ্টাৰ নাম্বাৰটো কিমান আছে ছাৰ পলিং ষ্টেচনটো হৈছে 19 টোটেল ভোটাৰ্ছ কিমান হ'ব ইয়াতে টোটেল বছৰ 715 Grupo tum bangke bagdu. Aso bangke pen alulu cok pen man minit ni pen asola estama poring bocok. Amane tum rada mangke ki puji manga dolin 220 APS manga tum ripple bag nang po. Itu berat kroy kroy. Kroy 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 tum. Aro kan modal ko modal kate election komisioner teng pen aro kakal lagi. Dolin pias. Asana tum lapias tum laji tu poling besar dan bersih besar tum adai cak nai. Itu berat lagi cok cakali. Aku suspend tek ni. Aro ting sai nai lagle aro ting sai se bonde tum ke non ripple ndak gangbra tum do GBS SCB tum do license rathor pak pen. Khoi mer khoi ripple. Khoi dobe ni bo ripple. Dobe. Apa box sang sek bag ji. Aro ting plan nai. BJP candidates must be disqualified. Atima beneki lagi langget pensi hala kene bange ke gai propos. Aku kene ke gai propos lanjut tapi bilang alang di anu anu le tangguh. Ajeng toy jeng ni nangki lu dia kau aku ala atoy ni nangki lu dia aku lagi. Police kanta action ini lah panggil officer tu jitu authorized officer na dak itu officer tu lagi kene action elang tu. Tangte nono bangke lom so paning tom kok pena pasenang liteng men ko phisi puje mane ka voting man continue ni puma mate voting long lo pasenang litan puje Nilipin makai nono makai voting so bi continue kene makai box bangke larle lang mati nono makai raso kelar bawela sedar jitu kene makai continue non sita kene makai public pan makai harassment pinang ni. Pinia Birta Laan Sington pon iglo lang igbom tha Birta Life.